Michelle finally turned to 11. Guess who this is? Epi Kevin. Epi. Birthday stuff. It's morning. Stay mamas. Guess what we're doing? Guess what we're doing? We're pancake eating. Pancake. Okay, look at our hair color. It's like different. You turn out bottom tea. Yeah. Oh Oh my god, Joy. Shit, we got pancake in the zorn. It's too like it's too shinku. Cute. Wait. Need a jar of shinku, no? I don't think it's a John Wolfen. I want to look at it. Батлал. Арай их жоохон хурдвэрч. Ээж индээс кофе гарч тэгээд Like it feels bad. And then you don't want to period again. Yeah, I don't want it anymore. When you don't have it, you want to, right? What? How do you say period in Mongolia? That's for me and Mama. Shower so like. Би нөгөө кофенд амар sensitive гэж сайн Мишель хэлжсэн тий. Кофе амар sensitive. Өглөө 7-оос 9 орон кофег уухгүй бол одоо 10:30 болж байгаа байхгүй юу? Ингээ оройтой ууцаараа биш юм уу? Уусаа унтахгүй шүү дээ. Oh, I'm so excited that Mom comes and I'm so excited that she's gonna bring me hand chips. Өнөөдөр манай ээж ирж байгаа. Тэгээ орой би тэгэхэд тасна. Тэгээд хүмүүс нөгөө нэг мэлтий гадаад амьдарч байхдаа хин нэгэн гэрийнхэн ирэхээрээ unboxing хийгээд чемодан онгоолгож бичлэг хийдэг билж. Тийм. Ойлоо тийм юм. Ардэ нэ юу бүгд хийгээд идэв. Би бичлэг хийх ойлаа. Wow, hand chips. Yeah, hand chips. Mom is cute. Alright. And we call her Mom. Эмээгээ мам гэж дууддаг. How many mom do you have? Mom too. Болсон юм одоо начаа. Yeah, so. Стил жоохон шиг юм шүү. Тэгээ гайгүй. So my this mom's favorite is Kevin, and my dad's favorite is Abby, you know, Abby, and my mom's favorite, my grandma's favorite. Тэгээд масл тараад байгаа. Тэгээд Мишель. Oh, sorry. Can I get some croissants? Яхан би pancake гэдэг. Матэж хасууг өөрчлөж байгаа. Тэгээд. Бас нэг плейт л байгаа. Good girl. Читэр би тэгэхэд гуамсны хоол хийж идсэн. Тэвтэл өөрхий магтай будаатай, төгсний нухштай, байцааны салааттай, соустай өдөр тэрийгээ бид халааж идэнэ. Тэгээ нөгөө хүүхдийн зуны амралт эхэлсэн. Харуулах юм уу? Yes, I want to show. Тэгээ жоох өөрхий мах үлдсэн. Эд өнөдөр гоё хатаж өгч. Тэгээд хүүхдийн зуны амралт эхэлсэн. Би тэгээд 1 сарын 2 сарын 2-ын хүртэл амрна. Тэгээд How? иймэрхүү байдлаар. It's your first time in how? No, 2 сарын 2-ын. Yeah, it's the first day. Michelle, I'm going coffee. My barista. Look at my barista. Show it. This one's kind of dangerous. Well, I can't do this one. Жоохон гоё хөөсрүүлчих тааш.
She's really good at making a coffee. March's coffee. Одоо that's enough honey. March's coffee дуртай. Ирээд кофе уух гэхээр минийх хийж өгнө шүү дээ. За хийж кофе хийгээ сүүх хийгээд сахар хийгээд. I'm sure it's done. Энд хийчих. Latte. And let me see. It's maybe cappuccino. But it's okay. So you guys can actually see my stuff. This Үгүй наад юм. Зүгээр тэгэл ирчих. Wait. It's so smart. Can you see it? Wait, I'm so smart. I got an idea. Би ээж нь өчтөр өглөө далаа орсон чинь өглөө орсон чинь амар гоё лээ. Чи надад орсонтай өглөө босч явж орж явах уу? Та бүгдээ унсцах юм ясна орчихсон. I'm so smart. Age. Okay, first a coffee. Өнөөдөр яасан уу? Өчтөр өглөө. Өнөөдөр I thought. ажилтаа хасан өмнө очив. Guys, look, I burned my hand. First the coffee, always first. Espresso. Put espresso first. Okay, then the milky. Ингээд сүгэ тавьчих. Энэ хөөс нь ингэчихлээ. Удаан ингээд үлдэхээр тэгдэг эргүүл тэр хөөс нь гараад ирж шүү дээ. Одоо тгий. Спари эспрессо. Капучино шиг харагдчих юм байна. Гарч болно. She drinks her coffee with sugar. You know, Mom? No, not too much. You go like 2 spoons, right? Чус барай. Табал наач их байна. Жохон басгач. Ингэж. Mom, my grandma thinks Mom doesn't drink any coffee with sugar. Юугасаа шугартаа. Кофе сүү шугартаа. Өглөө болоо биш өдөр болоо. Тэгэхээр жоохон буруулах л та. Сүү сахар кофений сүү сахарыг байлгүй гэж бодсон боловч ерөөсөө бусад үед ямар сүү сахар хэрэглэхгүй болохоор кофенийхаа сүү сахарыг хоёр ерөөсөө багассан. Ээж нь баг шугар иддэг болох юм. Баг кофений шугар гэдэг юм да. Mom is lying. Guys? Guys, who's your guys? Who's your guys? Guys? See? That is not mine. She ate all of this. No. She's eating all of it. See? That's a шинэ жилийн ширээн дээр тавьсан бэлэг юм. She ate literally almost everything. No, яана өчтөр та нар орой утаа хоолны дараа бүгдээрээ хоёр аваа өстэй. Тэгэл юм. No, I didn't. See? Mom ate all of them. She's crazy. That's not good, sure. She fixes so. Eat there. Look at who is the eater. All of the She ate this. So what? I literally not in it. Okay. Let's talk about your birthday party. My birthday's in. Ooh, Michelle finally turned to 11. Guys, I look like I'm 15 or something like that, but like, nobody cares. Everybody mistakes me of 12. And I don't care. I'm 12. Yeah, Okay. so you're looking I'm celebrating with Mendy. Who's Mandy? Oh, sorry, нөгөө Монгол найзын нэрийг маргад ирдэг. Тэгээ Mandy гэдэг би нөгөө энэ англи нэрнүүдээ сайн мэддэг. Бүгд англи нэртэй дээ найзууд нь. Мишелийн англи нэр нь Michelle. Michelle, not Michelle. So easy. Хат Мишелийн англи нэр нь Kevin.
Abby. I will show you guys Mindy. Guys, we have so many photos in our fridge. Like so many. This is Mindy. My friend. 이게 맨디 다 리우 이집자. We're gonna, 히츠마. no. We're gonna, so this is our mom. And this is Abby Kevin. 자. 유히 이집. ээж юугийг энэ хоёлаа ярилцаагаа плана гаргая. Ээж гаргаж. Mom and dad. That's my dad. He's at work. Mom is taking a day off today. I'm supposed to be working today. Okay guys, let's go. Зүгээр байдаг. Зүгээр юм яа наата зүгээр орхиж. Зүгээр юу That's just my personality. Ooh. But that's so cringe. Амар ичмэр юм бэ. So cringe. She is so cringe. No, Michelle is so cringe. no, she literally twerks and she's so cringe. Twerks? She's so cringe. That's how we dance, okay? Hi, guess who this Say is? hi. Are you Abby or Kevin? Abby. Say Abby. hi. Abby. Full face knock. What? It's my pancake. Don't show them your tattoo. What tattoo? Tattoo. What tattoo? One right here. And That's the other one. this way. Oh, this way. Okay, sorry. And one other. Where is it? Where is it? Like, let me show. Okay. Like here. Yeah. Wait, I want to put you guys up here so that you guys can actually Can't see me. can't see you anymore. Bye. Okay, I'll show you guys what mom's doing. Pancake. Nice. Pancake. Guys, that fell off. Who's your guy today? The watchers. 200 followers. 200 Okay. people like. Yeah, that's 200 хүмүүсээ та нар Michelle-ийн guys-ууд юм биш шүү. За зөвлөсөн continue. No, I'm not gonna Okay, be guys. anymore. Michelle gonna continue. Guys, I'll give you guys a fridge tour. So first, I have my two little stickers, so cute stuff. This is Abby's thing that my dad gave. No, Abby gave my dad for Father's Day, I think. And we got this from Bali. You guys watch it? I love Bali. Oh my god. Hello. He really wants to be in the vlog today, don't you? Huh? Yes, I do. Yes, I do. Eat, wait, move. Eat. Милээ хатсан тас. Jetzt kannst du Handy. Hello. Уус намайг бүр аваагаар дуудсан шүү. Тэг одоо гэдэг миний Аваа. ямар аваа гэдэг. Яадаг хоо аваа гэдэг намайг. Тэгдэм байнага. You. You crazy аваа гэдэг намайг. Мөрөгүй л миний хүүд ихгүй. What is good? Чухал ярьдагаарэ. Baby is a one of vlogs like thing. Baby is like hello when it's not vlogged and he'll be like well, yeah, that's different. Oh, that looks good. I'm gonna eat that one. Mom is doing pancakes. Okay, bye bye. That's how our morning all the same. All morning, all same, right? No, my morning is when you're not here. I always woke up when you're not here. Yeah. Энгийн daily routine гэрийн бичлэг хийхгүй бол 2-аас гомдол ирсэн.
Ягаад дандаа Мишель танагийн бичлэг хийдэй? Ягаад би бичлэг байхгүй? Би таны бичлэгийг ормоор байна. Би YouTube-д ормоор байна. Би өөрөө YouTube-ээр үзмээр гэсэн гомдол ирсэн. Тийм болохоор одоо ингээд жоохон daily two boys оруулсан бичлэг хийж байгаа. Тэ бид хоёр хийж эхлэж байгаа. What? But I will be in the most video. Yeah. She's Wait. the superstar. I'm the camera woman.